mundebere nk'iyi video mureke mbabwire kuri aya makuru ari maca mu gihugu kiwacu ari makorwa n'abari abazalendo aho tubibabwira buri munsi. Mundebere nk'aba basevire cyangwa se abaturage bo mu bwoko bw'abashi bafatwa, umumotari agafatwa akabatortira, umuturage agafatwa akicwa, aho abantu bamburwa imyenda mwabwoko, aho abantu bamarwa, aho abantu bashize. Noneho rero twababwira buri gihe nta bukiriro buri muri uyu mutwe wa mayimayi, nta bukiriro buri muri aba bazalendo, nta bukiriro ideology yabibwe. Noneho ngaho yatangiye gufatira n'abashi. Aha ngaho rero nibabimpere Nyamuhombeza Ombe niwe mushi wibukafu narebe bene wabo yarangiza Amerika aravugira ngo guverinema ya Kongo ideology yabibwe. Ngaho noneho nabo bitangiye kubashikira abashi se nabo ko barazirike ko twebwe twoza tuzira ngo turabatusi batwica tuzira uko dusa, ya identite yacu ngo ya mazuru yacu maremare yahindutse icaha, rya zina ryacu ry'abanyamurenge ngo cyabaye cyacicisha. None se nk'aba nabo aba bahaye bafungwa gutya, aba bahaye bicwa gutya, izi mayimayi zimariye abantu ku mugozi. Yo dore ni ya ideology ngo kubera yuko abashi ngo bishoye mu ntambara bukeya, ibo bahakana ngo ntibaje muri izi ntambara bare bashi bari Bukavu bikundira akazi kabo n'iterambere ryabo, tibakunda izi ideology z'amacakubiri. None nabo dore izi mayimayi ngo zibashoyeho imbaraga ngo zibamare. Aba bashi nabo ko baraziriki ko ese twebwe ko twabibabwiye mwanga kubyumva. Abashi nabo ko baraziriki ni murengere bano bashi. Guverinema ya Kongo irengera abashi, twega wanze kuturengera. Ubwoko bwacu bwarishwe wabushoyeho za drone, rengeraga abashi natwe igihe cyo kuturengera ni wanga tuzokomeza twirenganura. Ejo bundi naratangaye, ejo bundi babaje Fande Ruterera wari ufunzwe azira ubusa, baramubaza ngo ese uzi makanika, arababwira ngo ndamuzi turavukana n'umunyamurenge mwene wacu kandi ni mwebwe mwamwishe. Ngwiryo rero bababaza yuko aribo bamwishe. Arangize baramubaza ngo ese uzi twirwaneho yuko arabanzi b'igihugu, arababwira ngo yaye twirwaneho sabanzi b'igihugu ngo ahubwo mwebwe mayimayi nibo banzi b'igihugu batera twirwaneho. Biranatangaje nyine. Ese nkatwe tuza duterwa turi mu mazu tworeka kwirwanaho? Ese ni byari twasanze umubembe tuja kumunyaga ingurube ko nta munyamurenge ukunda n'ingurube, ko aribo bahurumbiye inka zacu bakaza kuzinyaga? Ni ryari twasanze umunyamoko ngo tumuvutse ubuzima? Nta buzima tuza tubavutsa, nta nubwo twenda kubavutsa, usibye yuko bihaye bigana bizobyara ico mutifuza mwabanyamoko. Mwibuke ijambo discours Moise Nyarugabo yavuze, aravuga ngo intambara nagafizi kimiriza bose, aravuga ngo nous allons vivre ensemble nk'abantu bafite ubwenge. Arangiriza kuri ijambo ngo nimutanabyumva ngo nous allons mourir ensemble comme des idiots. Tuzobana mu gihe tubishaka nk'abantu babifite mu ubwenge, nitutanabana nk'ababishaka tuzopfana twese nk'ibipfu bidafite ubwenge. Iyo umuntu adatekereza aratekererezwa. Iyo wagize ubukene bwo gutekereza uratekereza. Iyo wagize ubukene bwo gutekereza uratekererezwa. Ubwoko bwacu ni mube maso, ni muhaguruke dutabarane niyonka. Mwabonye umugambi wa Kongo, mwabasore bacu bari Nairobi, mwabasore bacu bari mu Buganda, mwabasore bacu bari mu Rwanda, mwabasore bacu bari mu Burundi, mushaka inzira zose zishoboka. Iki nico gihe cyo gutabara twivuye inyuma. Utabyumva azabyumvira ku mututu, utabyumva azabyumva ku mbaraga, kuko igihe kigeze kwiherezo aho umunyamurenge wese agomba gutabara agatabarana niyonka. Mwabagabo muhagurukane niyonka, mwabasore bacu muhagurukane niyonka. Uwiteka komeza rindi ubwoko bwacu n'abaduhagurukiye kumara inzira zabo zibabera ubunyereri, zimeneka ya magari y'abanyagiputa ngo amagari yabo yarakurutse mu musenyi. Ubwoko bw'Imana burambuka n'ubwacu buzogera muri Kanani. Dore ubuhanuzi ifite, ubwoko bwacu buzogera kure, ubwoko bwacu buzokomera, ubwoko bwacu buzorera babo. Imfubyi zasigaye nta manga izimarira Imana, bazokura bazosoma baziga bazogera kure. Utwanga wese Imana izomudutsindira. Mukomere murame bwoko bwacu. Namwe bwoko bw'abashi bahaye Paul, namwe mwabashimwe bumva ikinyamurenge, mukomere turi kumwe. Imana izoturengera kandi tuzobana namwe iteka ryose. Ho muraho neza nshuti bavandimwe, twongeye kubasuhuza tubaza uko mwaramutseho. Natwe twaramutse neza. Ni umwanya rero w'amakuru, ni kuri ya channel yanyu mumenyereye, ni Ruhanama TV 10. Tubasaba comment, kuko comment zanyu zitwungura ubwenge. Tubasaba like na share na comment kugira ngo dukomeze kugenda twunguka byinshi, kuko iyo muduhugura turahuguka. Rero n'umwanya w'amakuru tugiye kubabwira amakuru y'ibyo twababwiye ubushize yuko wa mugambi wa Kongoro washizwe mu bikorwa.
reka tubanze tubabwira amakuru uko bihagaze mu ngingo nkuru. Intambara yahereye ejo ku munsi w'ejo hagwanwa axe ya Bidegu ya Karingi. Haduyi abasha gusubizwa inyuma ya ntambara y'abarundi badushoyeho bari kumwe na guverinoma ya Kongo ndetse na FDLR na Mai Wazalendo bayakutumba. Ariko Imana iza gufasha batwirwaneho kugeza kuri uyu munota. Aduyi yari yasubiye inyuma, ariko mu rukerera rw'uno munsi haje guterwa axe ya mbere ya Mikenke, haterwa Karingi, haterwa Bidegu, haterwa Gakenke, haterwa Karongi, haterwa Rugezi. Hanyuma rero ayo maxe yose yinjiyemo na Aduyi itagira uko ingana. Mu by'ukuri wa mugambi twababwiye wa Kongoro yuko atagenzwaga n'ubuhoro. Mwibuke yuko ikiganiro cy'ubushize arico nababwiye ndababwira ngo mwitegure imirwano ikomeye, kubera yuko ikigenza Kongoro si ubuhoro, nuko twari twamenye ikimugenza, kuko nta kindi cyamugenzaga wari wa mugambi wo kugira ngo amareho ubwoko, yuko yahawe ibigozi kugira ngo amareho ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Hanyuma rero kuri uyu munsi amasaha ya saa 11 z'urukerera rwa mu gitondo nibwo habaye intambara ikomeye cyane muri ayo max yose tubabwiye: Mikenke, Karingi, Bidegu, Gakenke, Karongi, Rubemba na Rugezi. Ariko rero basanze intare ziri maso, amadubu yari maso rwose, yabashe guhagarara arabategereza. Ubu ni wa mugambi wa tubagumane, baraza ariko rero tukabategereza kuko ntitubaha umwanya kugira ngo habe distance. Baradivasinga hasi ku maguru, intare za Sarambwe zikabategereza hamwe n'amadubu zikabasha kubategereza. Ni wa mugambi wo kugira ngo tubagumane, nuko barasa twamaze kubona inimero z'urukweto kugira ngo tubashe kubagumana. Habaye mu distance, nukuvuga ngo habagiye kuba mu distance yo kugira ngo drone zabo zibashe kubona uburyo ziza kumaraho ubwoko bw'abanyamurenge, kuko ari wa mugambi wacuzwe wo kumaraho ubwoko. Kugeza kuri aya masaha rero, ubu tugeze ku masaha ya saa 9 z'umugoroba. Aduyi wa Bidegu niwo waruki baye ku resista, ariko kuri uyu munota nawo ariko arakuruka rwiko asubizwa inyuma. Aduyi wa Karingi yahunze kuri uyu munota, yajabukijwe ari hakurya. Hanyuma rero Aduyi wa Rugezi niwe ukiri mu Rwana. Aduyi wa Karongi nawe yarakirimo afitemo resistance ntoya, ariko amakuru kuri ubu ngubu ahageze batubwiye yuko imbone zacu zibereye hariya yuko Aduyi wa Karongi nawe abashije guhunga. Uyu mugambi rero wo gutera hariya iyi ntambara y'uyu munsi yiriwemo tugiye kubabwira, tubabwira amakuru yayo uko bimeze, nuko mu byagenzaga Kongoro n'inama yakoranye n'abariya bajenesi bari kumwe aribo Yakutumba na Ngoma Nzito. Wari umugambi yaje kubabwira yuko Amerika yashize pression kuri FCM23 ngo yumve ririya tegeko ryo gusubira inyuma muri Plaine de la Ruzizi, narangiza kubasubiza inyuma. Nibasubira inyuma basubiye muri ziriya kilometero, basubiye hariya muri Kamanyura, bariya nabo babonemo gahunda yo kwinjira kugira ngo batere Minembwe, kuko bari bazi ko nibatera Minembwe FCM23 itabasha kwihangana, nayo ishobora gutera ziriya axe zabo zerekeye Uvira, bikabasha gupenetriba gahunda zabo. Abaha iyo gahunda niyo map niyo yari yagiye guhana nabo. Agezeyo noneho FCM23 imaze kwemera gusubira inyuma. Mwibuka ko muri CCDF FCM23 yari yasabwe gutanga umujyi umwe mu mijyi yari ifite umujyi wa Uvira, ikagira umujyi wa Bukavu, ikagira n'umujyi wa Goma, ariko bayitegeka kubasha gusubira inyuma, ibasha kurekura umujyi wa Uvira kugira ngo habe CCLF. Mu masezerano yari hari yo kuvuga ngo abarundi ntibakongere kuja mu Uvira, Wazalendo ntibakongere gusubira muri Uvira, ingabo za Kongo ntizibashe gusubira muri Uvira arizo FRDC. Ariko bakijabuka kubera yuko wari umugambi wacuzwe, ari cya kintu duhora tubabwira buri munsi cyacuzwe cyo kumara ubwoko bwacu. Bakijabuka muzi yuko basubiyeyo umugoroba wa nipushu, basiba niyingana n'akazi rimwe na kabiri, baravuga ngo bafunguye umupaka w'u Burundi. Abarundi rero bahita bambuka basubira hehe? Ibuvira. Wa munsi wiyingaho mwahise mubona Abazalendo batangira gusenya amazu y'abanyamurenge, ndetse mwabonye ko harimo n'amaportail y'ama eglise bahise batangira gusenya ku rusengero rwa Kadese rw'Ibuvira. Uwo mugambi rero urakomeza, niwo wuyu rero dukomeje kubabwira wa Kongoro kuja heriya mu Bibogobogo. Wari umugambi wo kugira ngo ajijishe yuko ari kumwe n'abanyabibogobogo. Mwabonye wa mugabo babwira ati ntitugusaba we Kongoro tuzi kikugenza, ntitugusaba amahoro, uvuye Kinshasa nta mahoro tugusaba, ntitunayasaba n'Imana kuko Imana yasize yatanze, yaravuze ngo mbasigiye amahoro yanje. Aravuga ngo umuntu umwe gusa dusaba amahoro, turasaba Yakutumba amahoro kuko niwe utwica, niwe utunyaga. Kongoro shaka kujijisha ubwoko bwacu ngo yazanye inka 80. Reka mbabwize ukuri, ntabana b'inkoko bokororerwa mu maso y'agaca.
ni wa mugambi ni wa wundi ariko arazana inka ariko aratuzanira 80 ibihumbi byanyazwe by'abanyamurenge byanyazwe na Yakutumba karazana inka 80 akazizana mu maso ya Yakutumba ahubwo kuki ugakorana na Gisegeti kuko atahamagaje ngo habeho justice n'ubundi kariyo dusaba habeho urukiko rufata Yakutumba utwica titurimo turwana na Yakutumba ni utwica adusanga mu maza katwica asanga bene wacu mazu akabica kuko adasabira abanyamurenge justice ubwo yitwa kari umunyamurenge yamara akaza kuvuga ngo karakora n'inama ngo na Yakutumba akatujijisha ngo hari abagore ngo nimba ari bangahe 30 ngo abanyamurenge ngo baremye isoko kugira ngo babone uko batera bajijishije abanyamurenge none se ubwo yaragiye muri uriya mugambi abazamutse baturuka ibubembe baje gutera iwacu bazamuka iki ko ari ingabo za Yakutumba kandi yari mu nama na Yakutumba ico gitekerezo muri timwumva ko Kongoro ari we mwanzi ukomeye cyane uje inama na Yakutumba yarangiza ingabo za Yakutumba zikazinduka zivanga n'iza FARDC n'iza Barundi bakarasi wacu akatujijisha ngo yajanye n'ingabo z'u Burundi bagasora tuvidenge ingabo z'u Burundi zaye zivuga ariko ari wa mugambi wo kujijisha wo kusana badukinga hagapfuka munwa bagakingiriza redo kugira ngo umugambi wabo usohoye ni wo uyu mugambi rero wasohoye uyu munsi noneho AFCM 23 imaze gusubira inyuma amadubu n'intare za Sarambwe bahita bazamuka inzira ya Kaziba ubu bari hafi nibategereze barwane bihuta vuba amadubu ari inyuma nibategereze iyo mirindi irajira baremerera aho buja gukera muri rukerera cyangwa urwesho umugambi rero wa Kongoro nuwo nguwo wari umugambi wo kuza kujijisha kugira ngo bahite binjira ariko amadubu n'intare za Sarambwe ari maso nono ni wa mugambi watubagumane nta mpamvu yo kurwana and distance n'ukwegerana bagakoranaho ku mashati kugira ngo babahaye umwanya drone zihita zibona uko zimara ubwoko bwacu ejo muri ya mirwano zaroshe zirarenga zikaza zirasa irundu Kongoro ayi ntambare zorangirira uzohabwa akazi ko gusiba iyo myobo drone zirimo kwirirwa zirasa tuzokenera korora kandi nkazanga imyobo uzosiba iyo myobo yose izi za drone zirirwa zirasa ku bwoko bwacu Kongoro rero amakuru yacu muri uyu mugoroba naha tuyashoreje turaza kubagerera kure tuze kubabwira n'ayandi yo mukanya ubu ni saa 9:40 murakoze bwoko bwacu murame twihanganishije abari ku kazi mukomere intare za Sarambwe n'amadubu adui ni yure ni mwoga adui atakimbia pamoja na shujaa wao Kongoro naye amekimbia tayari ameondoka kwa uwanja iyi operation tutaishinda na tutaishinda tukiwa kamilifu turategwa none nivuze niho bari mumfashije gusa ari cyateye kuba twirwana turategwa cyo gihe amakare tatuzungurutse turategwa abantu baratekwa turanyagwa leta kazi zikinjira mu mazu yacu bigapira intebe bigapira ibintu byose twasigaga mu matwe kaduhunze tubareba gutya bakabijana twebwe twatewe leta aho ahantu twadutuye Nyamurongo no kwa Budamu aho leta yari tuye n'uruzi ariko ntigeze dutaba kandi ari ibintu abantu bazavuga ngo reka ngo gukora ngo twirwana n'abahungu b'Abanyamurenge ngo ari biki je ko ndavuga ibintu zankozeho na leta atiya tutabaye turiko dutekwa amasasu turi mu masasu ta rusasu barata rwasohotse twirwana na tutabara n'Imana yacu n'umujurira turinda tuva mu rugezi abasaza bakatwekirwa mu mazu umusaza bita mu muragezi w'abadenzi yatwikiwe mu nzu leta iri iruhande rwe mayiraza aramutwika mu nzu noneho ibyo bintu maze kubibona ndeba ukuntu inka zinyagwa mfite abasaza banje bamwe bagaye batamirwa ku biraro bari mu biraro amadego barahaguye harimo umusaza wanje Bitwenge n'abandi ba Muco abahungu benshi Bitwenge umwe wapfanye n'ababa mama naramuhana niwe nakurikiraga uyaje kabisa twaramuhanze ababyarira kuri general ni ukuvuga ngo muravukana neza umusaza wanje kurikira nabonye byinshi bituma n'ubu twirwana kugeza uyu munsi tugeze kuri drone batangiye batunyaga badutera ibitero bya nijoro bizakumanywa byiki kubwire gute none tugeze aho badufatira none bambare ko tamunyu tuko tubona imyuni baradufungiye ikindi songera tugeze guhigwa na drone icyo gihe ntabaye mu Rwanda shaka mushigikire twirwana aho yatugwana uzaho yatugwana watu atukulala ni kwa sababu ya kusema kama wazalendo wa generali ya Kutumba watakuya kuiba ngombe vibokoboko. Hivi mimi na alisema sio wake leo. Nibaki. Si vibokoboko. Kama ile maombi yenye aliomba ni ya kweli. Generali tunakuomba amani. Utupe amani. Tunakuomba utupatie amani. Tunakuomba General, tunakuomba utupatie amani.
atuombe huyu bwana mwenyewe anatoka Kinshasa. Na hatutamuomba Mungu, tunakuomba wewe utupe amani Bokoboko. Wakati taifa lake lisema awaombea amani, walisema kama na iwao pia wajikonforme. Kitu kilicho muhimu hapa ni kusema sisi sote tunahitajika kutafuta amani, hapana mtu mmoja. Bokoboko itafute amani, sisi wazalendo tutafute amani, delegation na koji itafute amani, watu wenye kuwa kule chini raia itafute amani, ngambo zote. Kulingana na hawa wazalendo, kuko wazalendo kadiri vile mtu mmoja alisema hapa, wazalendo wa kweli na wazalendo ambao sio wa kweli. Kuna wazalendo ambao walikuja kuwaiba hapa na wenye wako wanabaiba hapa, wengi wanabaiba pasipo izini yetu, wanakuja kwa mawazo yao. Na ndio maana niko nawaambia wazalendo wote, hata Minembo, kama sio tunaingia Minembo, niko nawaambia hivi, kama unaingia Minembo huko population civile, kama kuko M23 tushambulie M23 yenye kuwa na silaha, lakini population civile ikuwe na amani. Njo neno letu hivi, amani, watu wote wanapaswa kupata amani. Ile njo nilisema mimi. Mwibuke kuko abajurife hari igihe bagize n'abakagara gakomeye cyane, ntirirwa njamo ngo nje kuvuga amazina menshi, ariko bari babafite nabo bagaza bagenda berekana kugeza no kuri cage cya Hitler yaza bica. Hariho abajurife bazagenda berekana naho imiryango yabo imwe igiye yihisha bakabica. Ariko umunsi kwa kundi abanyamurenge bazavuga ngo iminsi iba myinshi ariko igahimwa n'umwe, umunsi warageze abo bita ba David bazamura idarapo bayihagarara hejuru. Ndatekereza kuko hari umunsi ibi ngibi bizagera barangiza bakabura aho berekera, n'iki kinyoma cyabo kikabahekera. None se wombwira ngo umuntu karavuga ngo abanyamurenge ntibahabicwa, ise na nyina bahagaze ku gituro ca murumuna we ko barashingura aho, abantu bakavuga ngo ntiduhaye twicwa, ise arico camuhitanye, abantu bakavuga ngo ntiduhaye twicwa, ise wabo murumuna wa se ni uri muri prison, abantu bakavuga ngo ntiduhaye twicwa, abavandimwe babo nibo barunze mu maprizo, abandi nibo bahaba yaboreramo. Isoni mwibuke kuko abajurife hari igihe bagize n'abakagara gakomeye cyane, ntirirwa njamo ngo nje kuvuga amazina menshi, ariko bari babafite nabo bagaza bagenda berekana kugeza no kuri cage cya Hitler yaza bica. Hariho abajurife bazagenda berekana naho imiryango yabo imwe igiye yihisha bakabica. Ariko umunsi kwa kundi abanyamurenge bazavuga ngo iminsi iba myinshi ariko igahimwa n'umwe, umunsi warageze abo bita ba David bazamura idarapo bayihagarara hejuru. Ndatekereza kuko hari umunsi ibi ngibi bizagera barangiza bakabura aho berekera, n'iki kinyoma cyabo kikabahekera. None se wombwira ngo umuntu karavuga ngo abanyamurenge ntibahabicwa, ise na nyina bahagaze ku gituro ca murumuna we, ise arico camuhitanye, abantu bakavuga ngo ntiduhaye twicwa, ise wabo murumuna wa se ni uri muri prison, abantu bakavuga ngo ntiduhaye twicwa, abavandimwe babo nibo barunze mu maprizo, abandi nibo bahaba yaboreramo.